Andu 15 nio makuire kiroko kia umuthi mutino-ini iria barabara mwena wa Salgaa kaunti-ini ya Nakuru na ungi mwena wa Sagana kaunti ya Kuringana. Mwena wa Salgaa barabara-ini nene ya Nakuru guthii Eldoret. Athii othe 11 hamwe na dereba wao ne makuire. Thutha wa matatu iria kumakuite gute mwerekera na kugutha na kiongo gwa kiongo na lori. Kuringana na komanda wa borithi kaunti-ini ya Nakuru Hassan Barua. Mutino uyu uhanikire mathaini ma thaa 9 cia utuku wa gukia umuthi riria dereba wa matatu iyo aguthire ngo'mbe. Na iria igukiraga barabara na thutha ucio gute mwerekera. Ng'ombe tu ndio imesababisha hii nisantika. Ilikuwa inajaribu kuepa ika lose control. Kwa mwendo kama saa 8:45 kuamkia Jumapili. Kuambia kuna accident imetokea. Waziri tulikuwa tumefuatana nao. Na kwa kweli kufika na matatu ya credit aliumbishwa na ng'ombe, maana aligonga ng'ombe ndio akaswei kutoka barabara kwa lini yake. Dereba wa lori na ikagari yake matwarirwo thibitari-ini ya Nakuru level 5 thutha wa kugia na nguraro njoru mutino-ini ucio. Matigari ma ng'ombe ria erikana gucungireria mutino uyu makuhurunjukite mita 20 kuma haria mutino ucio uhanikire. Riri nao maabitha borithi na andu a wendi mwega matigirwo magetherie bara kumana na cuma cia ngari iria kuhurunjukite barabara-ini. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Gunya.